na chuma cia lileku nundu yukutwika na muradi wa Thwake Dam wala ndi wele na dhalile mwaka mudhelu kwa na undu President William Ruto alika otongo ine kwesila ministry ya kiwu waisi kana mui wa katatu wa 2024 no muradi usu kethia we mudhelu ndi kwa songwa wethi wa kutwika na muradi usu no asongwa inge yukutwika na wabikie percentage 95% ndo aisa kubika isi ndani yuko inambua noto ele kwethia atoyona muradi usu kiwuki likete tweleza yitu ndo update ndo muradi usu likete kiwuki kibikie chabika cubic sianata kana kiwango cha nata kila kilikete undene na utukana ni muradi wa 9.6 billion shillings awulainde si university to no si muradi usu adela with the monduma irrigation monduma industry na monduma kiwuju gani kyotomeka nando kwa musi kanela ita domestic ainde mwitu ona tiju kichoka ninewe mundu kwetwa uchuwa weta wa newo kia okecha enzio yes ni cha sauri wendia siandwe mese ile uluyu kia wotia cha sauri wekiu neje zilwe nije ni kwati andu ni mese sauri wechu no kesio yu anu si mwitu muradi usuwa enzio bridge utwekana yuni miaka 5 kuma ila wa tuendeni wa limelight na silikali asia muradi usuno kweli awethe nekewa na nitina wakuwa maingi muno ndo mana yo muradi obikete ba nondo twikana aijaanza hii bridge ndaisa no ambeye na wabika bandu akwama anokuwa na yikwe nambuga ninati yenewazo tuko na mpango mzuri na hii nikienda itamalisika yu kilake kweke kanicha nundu wena mondo mingi muno ala tukwenda mana i project si ukamba sisi ema kwathela niki oyambia na ndo thela twende kana ile ndo akwati na kumwirikesi akwesera noti monza nyanya 3 5 5 thandatu inya imwemwe ni kana wethie ni twosa simu yako iki 7 tumane nikichao miradi no ya maendeleo ukambani ubika abantu kego muradi usu we 90% we 85% we 70 we 50% na ndo saako thela ukagwa miaka nondu yini miaka 5 enzio bridge kana akiao kiucha enzio kiaisa kwathela na ndo sombea distance yesu ya kuma ba ukilangali kwenge no yakagwa miaka yesu yonde kwathela haya muradi wa keli no su wa Thwake Dam na waambie president retired wa president Uhuru Kenyatta atongozie na serikali ya William Ruto ya alika ya Kenya kwanza ya adhana kana mwaka wa 2024 mwi wa dhanda tu ebika bandu wili ya muradi usuwe muthelu au yo tuiwa we 95% ni nini inaendelea na huu ni mwaka wa kanata huu ni mwaka ongi kuma 2024 2025 2026 nienda kukula kinzito lili yes ni muthiu kangu nundu nina mwana kiongea kwa mwita Lombati nundiu kiti ngono ndingi yani kaundingi kukulia ukamba koto umaniwe noje tuthina mathina acu masilanga langi kuoni makwamu malelu kukungi kwithina ndio nao nesila lelo amulanga ngewa no nywe kisumo kino nywe ni kulio kamba ni chao chaetie thina ngai wate koto umaniwe kana iko kwako nijongwe natuma nebe amwethukesi yao ibao kwasia kana musesi kwasia nyenito wa Regina kuma ngalikosea Makendo asia Kizito wena mwaito kilando na kwasia ulwa project ina maendeleo kambani nona tatutie twenza deliberately nondo twethe our twe opposition nondo twethe our twe opposition na mendani kana makwate kitumi cha kuita kura mwaka ula watie kana kuangalikanya yeye leo in 2026 2027 together atweza kuana okay isn't that what a project ya mukituchagua tutaweka kana twalika tukeweka bayo ikwangelesya la tu kwa sia hii uwo wa mwene ni chau nundu upite ule opita andwa mailotetwa yes twa gwei niwo kendo chuchu danu soko na simuka na batono tapanwa yes mwana kutitete gwetu athini ngai wa na kana wethie na mimi you ndambete kuanza simu no usiwetu kama naye
atongo imaitu ma ukambani alasa kwe anozi ya matesa kwe mo ya wawethe ane kwe kata mundu kweyombanya kusakuwa ibinda yogete abaluka akete lenge mbakosa kwa nyusungi lakini be alatu zakwete ndotoka manenga mandate ma MP maitu ma senator ma governor nwezi ko pro no pena ilaita intergovernmental relationship kinzito lili you know nesi ya ikalu wewa kuya makuweni ngabana nuna nengwe mbesa aya isu neiwa nduneiwa aya iyo neiwa isu kweli kwa yata nukulika muvuko osembesa syake akenziando silanga silikale ye bali uruke seveni no inenga na mbesa tu yona wako nasimu wazi malombe hii waweta mundu kwitwa wabinyai waweta mundu kwitwa mutula iteto la muti na nijo gwenja say atongo ya mitu especially ma MP maitu ambunge maitu ni mwachungu mele kwithia maitu tetea na nundu betha na relationship katika tu serikali nene na serikali si account ukethia na nundu kiwu wethe ane devolved kiwu wangelekanyo miradi sio ndeye kikawethia by the end of the day pona party la county government yethia wayebo kethia ethia muradi we county ya Makueni account ya Makueni ni ateke omwana nthini wa commenting kana kusisi ende maundu ma kiwuchu kigwithia kiki itata ile nundu yu utona kuthio kethia kwangelekanyo county ya bandu ta Masako Masinga Dam Masako anala mevu mathiukite Masinga Dam mahingwa kiu withia wikule yo amaendewa ula withia ayano ukethia ni akwaneka ta mubango wa kwithia amebu ala melo benefit kana mele kunika ni miradi ya serikali ndiko mekunika na baikindwa na kimwe kwede wiki okethia ni masukume swe muno byokethia kini chekeka pe madam ukwitwa Margaret asia good morning Kizito, good morning to you akasia miradi ya maendeleo ukambani ya kwa mienundo wa kwithia atongo maitu ainge maethia mena ngone uthukumi wa mwenenthi uso aite umetangaliko sia kabati wengi kwa siembeza sio masilikalini siethia andu matesi masavu misala ekaya muno kwe project usweta engineer Dr. Overlapping Maliungi kumangaliko sia Makendo akasia good morning Kizito wina mwaitu Grace good morning to you akasia nyenita wa mwea na miradi ya serikali ukambani ithia wa isukumiswe ta undu kundu kula kungi kwithia akusukumiswe na 2027 tukama na niki withia unundu tukama kuna mondhenza usutio unenete yuzu nuanena aze 2027 tukegara tukama kuna mondhenza lakini nuizi yu tuambe kwamba wegana na uteti wae 2027 nundu yeno ikuka na ikapita lakini ona yapita uloka sa kuwata president either nuna bekalile kana nuloka ethia alika miradi ino ya serikali muno ile twetu koyele mbetani okamba nijogela kigeka kana withia kana ibidi thia kamba twambe kuka twambe ikalambi na twinene na wase omwe tumanthi yo ila nundu nise kwina professionals ma ukambani kwina professionals tu ningi ndio na yengi magithi state house na kwina atongoi alame kalile ibela yukwangelekanyo ethe project iba ya kitwi na kwangelekanyo project tena ya madam baby nda 2024 President William Ruto waendie na muradi wa mbeswe na kwanza alama yumewa mwobyo na itu endelele tuone kila chama ukula sia mwaitu kila chama ukula sia yoe hii project mabuku nene sia delay kana ni jogela chege nondo tene ngwa update ni serikali minister wala wele kwithia yata byandu kana PS kana serikali general ukethia ne kota byandu muradi wapi ka percentage na kithia taani kana kwikithia kana maundo alama ile kwithia megikite ukambani ni megikite twende na kunena yulwa mundu ma maendeo ukambani wito na nibo twende na ukuwa twende na yulwa project imwe katwa ila sia kwamie ikwamite na itesekani ikeza kuthela ende nundu yuko twikana no yumituki kuna twikana muradi wa thwake utwikana mbesa ni sia alikile
isike ndo siatumikangie kinzito andu atsui nimewia nienda ngukulilia nundu nonisi MP no mbithukisie na no siaisi na nienda mukulia MP wa Mulangai kwa wimba endi cianza president no womwe president wa Kenya no womwe ni ukulia na kuya Meru na kuya Kisumu na kuya Kitale unethi ukethi azindu tizo kwamu tukesaidia kindu cha muthembocu niende na gukula basi undu mukambo kwata na wa Masaku Kitui na Makueni makekala imwe makaya mutwe makakulia nikutwa balukile nundu twetelo 2027 tulike pa imwana muthuku andu anasomu lakini kathina kandi zikaumite na kungai wate na nyingile simunebe bandu bapiganga za kimea mine andikakuwa kikitokwa nundu lili kinzito ilo lili ai yani chaukietete thina nundu hii tisisha tukethio pakuno botushoka pakuni botushoka ona twathiuka na tunugego ona twasembio muthuku ni chaukilati tumaundwa na kwethea na nthi zombi kano kamba kwa inombi weti nai ukamba yombi woyu tio yate na yui thina wipa ni utwendera kunena mwithukisia na rionani kana musiaisia wito numuna mwithukisia utukonia simu yu kwisila noti monza nyanya 355 thanthatu inya imwe niyo namba yaku mitambo nini kana tumame maendeleo amo kamba besa kwekwa ata elo mutongoi mutongoi yes wamukiata amukia nesai tunene tena ukuma ngalikosieba usuno nesmas kamami yes award yes ukamba izini ile tubalukasia mundu beza akakupata never blinded ukija nimekuya ndapenda uwije kujogora na ndio wewe na hini chogela cha ile kwa silikali na kwa tongo imeito kwa hilo kama tunakuwa ndimbungeni kabisa yangu hivi no manyesabu no manambata nikanao ile tu aliambe na tukweto anika sawa thank you very much noti monza nyanya 355 thanthatu inya imwe yo solution ni kumya andwa utongo ini kada ni chogela chele we nundu anona na ndini wa matumari maingebio ando manenete ulwa 2027 trillion na mwe ndini wa ballot what is happening elo mutongo pole sana noti monza nyanya 355 thanthatu inya imwe niyo namba ya kokona simu va haki 7 nikana utunenge mawoni maku akasia okay aite Kizito tell me the main and old railway station ya Makendo ilikatwa na nani? It is really the top leadership. Aite ilikatwa. Okay. Ilikatwa. Ndiye mundu kwetwa Ruth no katabia ilikatwa aje kana yekiwata anondwa leliosua mboki wate neno la wao yu ni kwatie wabona na otomeka akasia silanga wa munoni kathiari Masaku aite silanga wa muoni ngalikosia katiani ni mulinde ku okay ni kwatendi alama ministry ya Kiwu county ya Masaku ni makwidhi ya Makise Kiwu ukambani maendeo meva ando meketekele kutakura nundu wa mwolio sawa kasi ya Mutongo TV na Mutongo FM thina wa kulea kukwata maendeleo nesa ni kweli wa ndini wa opposition usueta wa Kailiti kuma ngalikosia mbele tukuyama kweni county asante sana na ndi angea kasi ya mbesa sia silikali sia uma nota siya asietele ando mother metie ikalika mebukoni na menukane ya ando ikaema kuthukuma mwene ndi sawa nendi mwaitu ndani kana withi nitwa za simu taile na twemino kilia bau nikana tukukile ngalikwengi mwithukesia ondomona musiaisia witu nikana kwatiene na Robert Mutuku ndini wa Isaila tukwa kukondo sio wa Biovision elo Mutongoi hello yes wa mukiata namukie nezai yes tunene tena ukuma ngalikosiba
Kucheta moya wambua kuma kuyanga likosia tanga. Baada tawanzi ku ya kutawanzi baadhi. Yes, karibu sana. Nai. Ni ndani ya jamii ndio sisi kuturuka yuko leo hapo matiati nene kwa ubika kumelani. Divine. Leo sana na kundi vine kundi vine pale leo wangu ngani yengi amelani. Leo tumbili na pia na kwa tisi yani hata ngo iko mind ya mingu leo ate niwe na ndai kwa maana mu. Kwa hiyo ona kwa wiki nikaona kwa wiki langa ndio na mbili langa ndio. Ona kamoda kwa kesi na kwanza kudina kamoda kwa ona kwa ndio kwa tezi na munene. Okay. Hiyo hata ngo mko mind ya kuna ku. Okay. Sawa ende wanakueta yulo amondo makoneti malelo na ende nikuoneka kuna project mbingi ya malelo ila ende silikali inambesi ende belelo uitwikana automate shilingi bilioni 300 kwa upgrade wa kilomita maana dhanda tu kuma ngalikosea kivande ni tala mwala kangundo emali usini malelo ma kuma ngalikosea emali ukia zombe mwiteka kibwezi mwingi endi project isiyo onde kilomita maana dhanda tu itwekana silikali investite bilioni 300 na kuya ila tukwasema endeyo ukambani tunenete yulwa mondo makoneti mondo mama lelo na kiwu nundu wamina kwithwa wina malelo masio na kiwu withi awana mukamba kana mundu onde ndena thina ona umwe anajona mundu gwitwa mwaito andu ingi mayasia tumaonengwa kiwu nundu tukanengwa kiwu mukambe ndi wibiti twema ukethio na ndukulia kila ngalama ya mwikalilo na yambata kinsito kelati ikai nundu na wambio chaisha masamaku. Yes, mando kupita ndikianga yula wetu ne mukamba kwatana na mukambo longi washawithe wiyo mwekinzito nundu lili wikilia woso kipilo kuzisa ithi hapa inge wengezi ende wiwa nganyande upitisha nganyonde wikie na wasume bukomo serikali umwe wisani wa ebusi wewilaiwa kuyu mungu ayukilila mwikuyu ngindi ndukewe musiye ayasengaba na woekie ndukewe seneta ayasengaba na woekie indi niwene masako kitwina makuweni ipathukie ngai wetu ni nundu ndiye sitielaku. Okay, nikesa wanzalue yiu kitana lakini we no kambo ni vyetu tuwede na kao witata idukese musitu tukwata ngaba no timo sio usikamina MP ngaba no timo sio tisani watisa ai enafi kapuna enako. Okay, nende musesia ni mumeno ndo wakwithia kwa ati nena itwendine wa saino ya salucha ni kikalo cha mutongwe walende tukosa awoni waku ondumona kunena ni seyolua miradi ya maendeyo ya okambani na atongwe meitu alamu atu sesia na alamu tuwethuke sema dhinyani omundi ikiyo kendo tuone ni mukwika kendo kiwuki wakamba yedu masobe na mayoka okambani nita wa Jeremia Mutua we nambita kizito ni na kemwa ito ngilesi wa mune inu ni Mutongo.